أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة القرآن بقرة سورة دويست نوارون آية مريعون من ذمي تفسير في الأول فهمي. ما الله سبحانه وتعالى وحي وسوغن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. إميهم كديك فانرهما سوال دنوانته رلا جوابه رلا جوابه ودون كليك فانرهما سوال دنوانتيكم بيطوه الله رسولا إيمان وقتي مؤمنون. ഇവിടെന്നവാൻ ഇസ്ലാം ദീൻ ആയിരു ദുനിയവതി ജാഹിലുകം ഗഫു വളവണ്ടകം വെട്ടിഫ എവ്വസ് റസൂൽ ബേഖലകു ദുനിയ അല്ലാഹു നുഫുവ ദുവസ്തഖിദിയ ഗായി ഗണ്ടക ഫസ്സതേ കഹർഗതി ഖുറാസ്തായ ഗയി ഫസ്സതേ കഹർ ദുനിയക വേതുവദിയൈ നബിയക റസൂലകുനതി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം ഫഹഗ ഫത്രതു ദുവസ്തഖിംഗൈ റസൂലകു നബിയകു നതിദിയ ദുവസ്തഖിംഗൈ ഫതുഗ ഹലോരി ഗമിഹും ഗൈതഹഗ വ ഫുത്ത തൗറാത്ത് ഇൻജീൽ ഫദ ഫുത്ത ബനി ബദൽ കുഫ എഹും ഗസാവും മീസ്തകുന്ന അളുകൻ കുറംബി ഹഖ് ഫറാതകി കുബാകൻ പൊളിഗ ഹിഗജ്ജ ദീനുക അളുകന്തത്ത ഒളിക ഹിഗജ്ജ മിഹൻഗോസ് ഹലാൽ കന്തത്തക ഹറാം കന്തത്തക വകിനുവ ഹിസാബ കന്തത്ത മുതി ഗുസ്വ അത് ഖാസഖു റാബിയുമാ ജുവാഖുമാ മികംഗം ഇന്തിഹാ ഫിത്രിഫാവതി അംഹെന്തരൻ ദിരിദിർ ദിബ്ബ വളദു ആം വഫാ ഹുൽ കന്തത്തമ്മി ദുനിയ മിഫദ ഹാലതക ഉബ കീരിതമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇസ്ലാം ദീനാഗി മായല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫനുബവി അല്ലാഹു ഈമാൻ വ മീസ്തകുന്ന യഗീൻ വ കമകി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എവടാഗൻ നബി ഹഖ് ദീനായിക എകലെ ഗഫാന അംറു ഖറബോനി മുനിവ സറങ്ങളു കന്തത്ത kade faane mana kurwa kandatta ki gos kandatta kan duniya ga sadi akhirat ga
ega faida ning halaka gillum ekuliving wa kantattakan Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam manak rabbani migotum duwastakan islam din awam foga was duwastakan faitu diyai rala behe gotum evs hukumen nas mistakum intiha darajat devi hifafati bi rabiyuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah gathe rahar weti korba Madina ekle gfan wadai rala behe gotum evs kamen nanga Allah subhanahu wa taala ehembe Allah ang iman begti mu'minun nang ebe khalna ga ingi wada gannawa hama yaqinu was mi islam dinu ga hukumen annan jehe kamekkan ralaki ega etang eta gos kame ekuli fawa ichekkan adi juaya kiwes ege sabum miha ga aimmati mulin kharab da kamekkan ehembi ma mi dekanta hoga eba jehe kan hukume baya wefa onna ehembe mi istakum mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam hoga mi sual dannawani yas'alunaka 'anil khamri wal maisir hade gfadari hoga mi istakum sual qurbanate rala behe gotung adi juwa behe gotung adrala mi nang arai bahuga khamru wa khammar mane ki icce forwalum ralam minan deifa wa sawabe kam bani buddhi gamiwa visnumuge fashala raluge sawmi netigen dani ehem wimay minan mi khamru ganan rajat deifa bani wal maisir maisrati faisa bahatta kule kuliwarta mulwa mi hakan elibe gotam mihar mi zamanu gaden tafat eki wasilat tabenu goggen juwa kurumbati aam kamaka befa emadam miswalu ge jawab ma Allah subhanahu wa ta'ala hadratun asan wali gul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas haleg fan alga swal dan nawami hunna haleg fan widar washe fihima ismun edetiga raluga sadi juwaga soye ismun kabirun warabbul fafa iklifa wega warabbul fafa warabbul gillun halak wega iklifa wega wa manafi'u linnas adimistaqunna faida wega den Allah subhanahu wa ta'ala yangawani wa ismuhuma akbar min naf'ihima adi ededin dibe faida bure edetin dibe gellum ma bode ralunna juwain dibe faida bure ma bode edeti ge gelluma halak ma bode wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yasalunaka madha yunfiqun adiyus hade gfadare hoga mi istakun sawal danwanate madha yunfiqun emihon heda kurummi kon icchakunto Allah taala men Allah mauga heda kurummi kon icchakunto emihon sawal danwanate atuga hori haychen heda kurummi to kon icchakunto heda kurummi atuga rangalu takadito rangalu nun takadito nun ajmatikun huskollam vito gulil afwa hade gfan dalwar heda kurun jeheni doruri beenun taka fudifa hunna icchakunna heda kurun jeheni kadhalika ifadainna yubayyinu Allahu lakumul ayat tiyabami hunna Allahu ayat Allah bayan kuddubani la'allakum tatafakkarun tiyabami visna fikurukum ulumattaka embima rala behe gotum kirtu qur'anuga bawalabunu furatamaayi tim marhalakum ra haram kurbi ei mistakum warabbudange devi hifafa tibba kulliyakan effahara ra haram bijengavima mistakunna waramudagu kamakabedane Allah taala mistakun ehabula devi hifafa tibbi kamakawati mistakun ya duru kurabu mattaka marhala tahakam baswalebbi
egutum furatam yengewi rada behe egutum jawab behe egutum khaleg faru ga imi sual dennevi ma imi nam mikota jawab devashe ega veye warabud faafa ara gellum bodu ichke adi fayda vesrega ennovs ein libe fayda bore ma bude indibe gellu mi hisabun den bayim mi hum visnam farafi echchakun libe fayda bore ege gellum bodu ujjakama panya hama yagine e huddai nuwan ya durheli wa jeheni ra haram muqarrabunis kirit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ra haram vijje nangonis miyai bawal bumai ki bayim mi hum visnam farafi im Allah subhanahu wa ta'ala timanna minnang isharat devawaniye Allah yangawan musida gotak Allah yangawaniye libe fayda bore gellum bodu echke tiyabami ti suwal qura echke yehmi ma gellum bodu kama panyamu hama yagin was dinuga hudda echkan wane eve hisabum was baymi hum manawegen rabum baymi hum manawegen fi hisabum was din Allah subhanahu wa ta'ala devanaya ni elwe fiyola ki kobata mi istakun ala duru kurmattaka engi wadagana namaz wagta mi honnani wara kari mi honnani ra haram nukobwa ra boyge mastu wagin tibe haag mi istakun miskitab bes mi arani emi honge nafsu takan halal ngadi dua kurweiru sami honna kare nege emi honna kan nege mi honge nafsu takan halal ngadi dua kurweiru nege ehme Allah subhanahu wa ta'ala mikang mana korbewi ei raboyge mastugen tibe had namad kurum mana korbewi a'udzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ei imam wajibistakonneve tiyabami hun namada gain washe ebahi namad kurun farah tiyabami wa antum sukara raboyge mastugin tibe had tiyabami hun namad kurun farah hatta ta'lamu ma taqulun tiyabami kiya icche tiyabami na bayawe egijjaw madade mastugin hunneru suratul fatiha kammikini nuni hingecche kamismikini negene namaduga maqsad hasil nuwe mastugin hore namadu kuri makai timaya mikini konche kamenne ganeka kurin denne bihen waragina biho badu dua uskani hoge nafsan halake dua koffe burani ehme mingevi namada gainwa he raboyge mastugin tibe hal de miyai bawale bima warak bod baraka vijja miyaduwa ei namadu uttami hunnoni warak kari adiwas khandaligen ra haram vijje ke nangawa furatamayatu wengi ega fayda we gellum wege fayda bora gellume bodi hisabum bay mi humana we den anekam yengi namada gainwa he rabogen mastugin tibe haaj namada pugginno namada gainwa he kotakam hatta ta'lamu ma taqulun tiyabami hu kiya icche namaduga kiya take tiyabami rangala ingijja umatande heverikan annanden tiyabami hu namadu kurum durwegen tibe rabogen tibe haad denge hembiwa namadu uzami hunnani wara kari kama watiwe wara ebi hunna bodu baraka bijmiya duwa mindru namadu koginne rabo ekangi asuru ayram masten no filane asuru namadu kogin rabo ekanni kurim vijji hamamadu boy etibini asuru namadu kogin rabo fiyam maghrib namadu taradi masten no filane ema namadu kotta gelli gendana rabbuda ema denaka maghrib namadu kogin isha namadu kuda wagut kola minnani denge hebi ma komme rabo benu mi hakabbes mi rabo veli isana madafu fadisna madadu nabagutta hoga duwalu gutode masakkatu we ehem wima
waragina mihun ni namadu gutta kairi hunnati ekang duruvijja warapota adi bay mihun isana mata foden emme fahara ko vijjanu bona meden emme fahara ko mihun hori hara kun boy hunna kam wanya isana mata fo fatis wandusti manna horavene kota waragina mihun isaya fo fatis wandusti kam duruvijja fi subhanallah din wes mikama medu hukume sida haram kange hukume nannati Umar Ghafan Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga duadan namani Umar Ghafan Umar radhiyallahu anhu Umar Ghafan Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga duadan namani Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan fa innaha tazhabu bil mali wal aqli hadwa ngruwa ilah ralaamidu aharminna saafu hukume bayan kodde bandewe fa innaha tazhabu bil mali wal aqli aharminge mudala aharminge buddhi filwala ittike aharminge mudawesege sabun dani aharminge buddhi filadani bima islam deenaki aharminge benge materi mai deenekkan nurangal horiha kami mana kura deenekkan bima ralaamidu hukumen iballah bawal banji Allah ka hadratu Umar Ghafan dua kurabuni din Allah subhanahu wa ta'ala ra haram bijjekan mi istakunna mi angawani maidu suratuga ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ayyuhalladhina amanu wa imamu jimistakunnewe innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam hamakun rala juwa'a adi budutaka adi nasibu hoi belang gengkore doni taka mi horiha ikisaki mi rijsum min amali syaitani Sayatona gamal tahuteri wa hadik murdar takicemi ma rijsum min amali syaitani fajtanibuhu fahya durwagan nar tiba min ga macha haram bijje tiba min ga durwagan nar fajtanibuhu la'allakum tuflihun tiba min kamyab dibetu demyan gawani innama yuridu syaitan hamakaron syaitona beenu wa kan kahawari an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha tiaba mihange meduga adawa itrikama fituna verikama dekulu verikam ufaddar shaytana beenuwan fil khamri wal maisiri rala juwag zariyai rala juwa mitakiti zariyai shaytana beenuwan tiaba mihange meduga adawa itrikama dekulu verikama talaya pulwa mikhankan ufaddar beenuwan ويصدكم عن ذكر الله ادي الله رسكم بلو حندما كرون تيبا من ذرو هلي قرار بينوني وعن الصلاة ادي نماز ذو قرار شيطان بينوني رلا جوايا مكان تتمدوريكو فهل انتم منتهون فتيبا من حتالن هيتي تبي تيبا من يار حتالن هيتي تبي حتالا كن وهيتي سبحان الله hisabu miyai bawali bima din ra haram wajikam yenguni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekala kan amru qurbi mistakunna angawa debbar ra haram wajikam din ebekala kun ko wadaga Madina ga magtahoga mikangi i'lan qurami hingawani asabe kallam mi alufu yumai ke bekal midawi intahayna harum manawegem fiyo bunave mi hange kam faduga mi ra haram wajje kam gadu jehunu irwostibi bay mi hora tari tumuga jahagin tibi wagutunge ukadi kharo teriya itere hatta dia eti kolos hodab besdi
gege bimuga adiga rakka kofa hore citan nera ukari foi fotuga diefa wani ra haram kurum duwasi wani Madina ga bokom war hi foi duwahende Madina ga maguta hoga raduga kor taddemigen die huriha gege kum mihum forwa hore cius nera ukari Allah haram kurum imaden ya ga iwakan wan muslimu gotugatibe muslimu gotugate beden ya gaiwa kanwan hembe immem wesuni intahina harum manawegem fi yadum farigan daraden nubono subhanallah embima Allah subhanahu wa ta'ala migotugamatin ra haram kurabba wani adi jawabis mistakunna Allah subhanahu wa ta'ala haram ejjekan bayan kurabba faywani ade mikamuge gellunta haqiqatuga was warabbudu raduga saawunge bo mihaya jismani gotunna nafsani gotunna insodi gotun dibe gellunta mihage jismu enage hashigandu rabo mihu masduwadu dibe no qura mihuge hashigandu duwahakan hama balikariyomun dani ei difai selta Allah subhanahu wa ta'ala hashigandu ga dabwa fa difai selta marayani mi raduga hunna maadda iktisabu sikundiga Allah labwa fa wa rakka tarikam fasadataka sikundiga mi hunna mi han heo visnun genwade seltaka mi iktisab se asal pure warabbuda mi hali jismu hasigan do haga badi kari purwa ikra di mastuwa taktibi demoti nafsani gotun dibe gello biruwari kamik getiram miha mi wattaya subhanallah warabbudu biruwari kamik geteri Allah waraskamul handuma kurumunga eba miha duru heri kolla namada eba duru kure miha ege mastuga miha hunneru kum fada kamik bis kuffane ehim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu qurbi al khamru ummul khabais ralati huriha nuba kamik asle ralati huriha nuba kamik asle ora ibaite wa hate goy masur wa hate miha kum yannani mihegge gata kuda kujja gowagen den adi anghena kusse bahodi rafuli yebes den wali yebes ben ayasuni kade marada name kummes ekkam qur'an mi anghem miha sine qur'an noni mi kuda kujja marada noni mi rafuli boda mitanu kamen no kofikam wanya kade marada yoti yewani dem mina ge nafsu salam kurmattaka mina hitangeri mihuri mulim salam prabhu kantattake den timanna ge nafsu ge salam tattaka mitanu emme kudakantaka timanna qur'ani den ge tin kanta hotere emme kudakam ekkamang ena visne rafuli boy ebegen rafuli boy hisabun ena ge buddhi filagos zineves kofi e kudakujjaves marala dengue yani hawas marada subhanallah ema mihan Allah devi salami buddhiyaki enage control le e buddhi fila gosika wanya miha control gelligin edani control gellige kam wanya de miha yannegen mi horaveni kontanik ga kam mi koroni kon kam kam sena kan negen subhanallah bayo ko emmenge terega ena hinggadana hus gaya wasnukum ena kan nege na mihritin daya kamibus buddhi fil ahirati kawanya ema insana sadai buddhi rakatani kurumattaka Allah subhanahu wa ta'ala gehe rahmai fulun islam diinuga ra haram kurabba famani swargege mir buyunta huteren buyumir rai ko raduga kore be swargega mastinwane waram mir buyumengei duniya e boy fimi haka qiyamit to nudi bene kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar de bafani emme miro e buyung e qiyamat sorge ga e kama duniya e boy fimi haka qiyamit to nudi bene kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabar de bafani emma
Allah subhanahu wa ta'ala ra haram korba wani ege fasada wada ein nukunna nedewe natija warak gos kurin dendi wihem mihage jismu hashingado hau badi kari kolla kawembi mihago enage murum fanara sowan wata wihi aharuga kamga yes enage umuruga zuang ilu mihago rabon farah kamga wana mastuwa cibenu kurum farah kamga wana inuru midaroni kamga ena devi hori jinama umurum kai kanda katiri swasaro sari sarwairo umurum haiddi haruga ena honnani haiddi hawarakan haranga ena hashingado badi kari kollane subhanallah jinsi barata bismi hai kiba neti kollane esnorakatri itti Allah taala mi haram korbe naka nafsan hin hama jehum ribe ado birori kame keterega miha adengi unas kriya kame bias de marwan kanni ga miolenti manna bodu birori kame keterega miha hamna hame gota sodi gotum ribe gelino Allah subhanahu wa taala devwa ichem mudalaki resukaki resuka Allah haram korbi gotang enai kanta hoge heda kolleni madeng amu ko rabo miha kam mastuwa cibenu pura miha kang ebenu kofa amdalin na kharadu kollan ikwisnonna timaga miha timaga dalin na kharadu kollan ikjang miha bodori benu tafudda devenu goten nonnan dalin na ta'lim devenu goten nonnan besora kod devenu goten nami kodamino dariya kabbe sami miha ubes angalo annawna gicchen hoda gotus nonnan e daraja miha wattaga adi emiha nikamati kollani mihun geterian ena salan jahan nukun nawra kollani subhanallah mastuaci benu qur'an neka mastuaci wikku mujitama fasada qur'an kame mujitama getab baye gedirium nikamu saw kharab kollani bima evikkan hoda takicce ma haram takite haram faisai vikkagen dibe yus haram faisai ekah hedun timayang huddenwan amderi nakan dinu annam la hedun huddenwan ekodas boti geduru hedun suddenwan ei haram bitting ena atuga hori rawik kagan mastuwa cikang hoda takiti den hamay kota juwaya kibes islam din Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbudang artakunna mana korba fa kam haram korba fa kam mit syariat gamiti wa kurin den demi hakun wata every gina by a fasa bahattag mi kuliyor mi polani fasa behetti miha molwa farata den saratu gogam mi polani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basul gam yang jawab he gotum inna rijalan yatakhabwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar hamakar horung Allah ga muda haggunung gotuga bayakumi hum benum kore ya mitung emi hunnan naraka huppe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis properly den nikam ballawa mi kam ga hori nubayakan mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis rasul ga saywani wa man qala li sahibihi ta'ala ugamiruka falyatasaddaq enage koriya juwa kulang anna rebuni miha ko enage koriya ga taratte miha kayari ga gai miha kayari ga juwa kulama ga juwa kulang anna juwa kulang buni miha fa ya kare ra ko ni fa fuswa debba to ena sodagai kura harikame adi juwa kulang anna ren buni wasfa feriwane adi kulang ko gato kulang anna rebuni kam ga yes faafiri amal kar yaraga nuni ifafin ina tauba muttaka sodagai kura hakam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gawani ding raga juwaya mikan tatta hakimi mistahang mudata nuhaggung mudata kang araga tum batil gotuga ayatake cheu muttaka benum kura ukulutam yedu muli duniya ke taraf fami agoit dua kang hodam etani mistahanga muda baadil goigotum atlaga nevene ukurtaka hunaruta agoitta riyadwa lekam geterega ulemi ugenga taraf korom getani tafatu
baawtu ukurta beenu koggin miyadu miistahanga mudaakula mihun atun atudeweene gotenge badani hodani ehmima main Allah juwa haram kurabba fawani ege sabu fardun naha ebayekan qurami hara muli mujtama dibe keduma ekamuga himene fasada ge bodokam faafa ge bodokam Allah taala ek haram kurbi adi ege iturun ko bayato mi juwa kole mi hunna kinto mi wani mi hunna eba tada foda hada juwa kolum ge terega ekaku morwa go ibi misada ekigatu hori ha faasa ko anaka kam dibe ko ibi misada ehem bijje ko nya mara mari yakanga bade demi hu eka kon ga hoga thada ga ne bapai far kummes ka ku marada hisab puste subhanallah anaka miga awaga juwa kolum ge tere mi har rangala bade bijje kam bonyam de namaz qur'an hit pusnuwana man Allah raskan wala handuma kurumati mi ha hisab handaan ti fuhi wegen diinu ga wajib takan intihang ena farwa ko kollana diinu ga wajib takan intihaya farwa ko kollana adi miedo ena ngechilli bidan madang ekombang rutu fo bidan mi gharar mi ge ekriwe bahi wan ege adi kunkari natija ekang akhir gan kunnani nege mi bawte kantatang Allah wani Islami syariat juga haram kurabba fawani ebihung hitung ebihung ekura kantat tahki awah musandi welewene kantat tangi baymi hung hi kurani jwa kulina timanuna musandi welewene nos haram faisai musandi wegen denge faisai tima kung kantat tekemi kurani hame yagino se faisai ena kaya berhadan ehme konya alokan gabujen nukurabwana dua ijaban nukurabene denge faasa ena gamdiri na kande ni ami daring kalau kamai minggu dua wasadani daring basna waga daring nukia menteri wawa daring bian da ikutang ulewa aga dakkar idore midaro ni furatama ihas hituga tima ihas war par tima ga nafsa ami daring na kande taketi halal to ikudin labwa annaun halal to nikan tatka swar qur'an timai goti ke turu mihedani halal faisa ga to soal qur'an hai nafsa bain islam kaum tahoga juwa kole mi hu mastuwa chi vikka mi hu musandi ve intihan mi hu ga nam mashhur bagende denge fadami hu ramzo masama wis miskit takar roda mi lam miskinde mi har islam kaum tahoga fatwa majlis takum mana korabah wani roda willa ikali mismu gennetti huddanwana kama miskitan gaichi nuwaddan ekota kabus muslinge terega tibe bay mihum masur fa tibe mihum mujtama ga mihum nage bayge e mihum ga tuga honna faisai halal faisa nonga khandeli nge mihum ki mastuwa chi vikka mihum ga e mihum ki juwa kul hada mihum ga Wata inu sarang ko ikutung faisa hoda mi hukang mi hunaki. Sadaka masaj para taka chinga mi. Kihinut to mi hunga to no faisa halal wa. Ehmai mi hunga sodaga to gas no hifaf. mi have ke uma kadawat nas kam besundar mi hunna ki. Ramdo ma mi hunna mi hunde roda mi lunge kota ka sudden no ane ka biskitab bese ji vedya sude subhanallah. Eki wallahu riha halal rangal takati mistakun nattaka hudda kurabi halal rangal takati Allah hudda kurabi haram riha bawit Allah haram kurabba ima haram takati kaya heduma haram takati tima goti ketur heduma haram takati tima naula ulama mi hunnang takati hadiah ko tuga di ulama sodaga to tuga di ulama mi huddawa ni kan takanu eggo takabus Allah agami syariatuga horiha rangalu kantatun Allah subhanahu wa ta'ala alu takun nattaka hudda kurabba fawani embima mihardam mi zamanuga tafat ekali game taka achi taraf kufa mihri zuwanun khasakum mi antatudra warabbodam waddafi mi game tahuga sariya inda fagos moya fayati bani
miyadu musara ko di ber de tin do tere musara ko ba husu wa pada murakkat game takachi jiwa ikriwe muamala itami bifada muamala itang eggo takab sudda inwan imam Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat ho galmenna ewa kata bayan kutte bahimani pala adi jawab he gotum soal qur'an te kade soal qur'an te mi ei muslimu islam dinu gara haramu rala be gotum ibsitin Allah bayan qurba gina wastadati mistakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaga mi soal qur'an e mistakun nay bayge mi hukumen nan je kamekka mi hada gos kamekkan dinu ga islam dinu ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddevi tim marhala yakum mikantam mi haram qurbi furata mingavi ega fayda weswe gelum weswe ko ega gelum ma bula indi be fayda bula demi angawani rala adi jawab egot nam no tara rala be to yang namada gainwar rabo ega mastu ganti be hal tiaba mo namadu ga kiya ecce tiaba rangalan ingi bayam bejjam madan heveri kanande namada gainwar het ko bes Yahmanika Allah Ta'ala menyangkawani rala juwaya nasibu mereka belang gengkulai dunidan ditaka bud alakan kurang gengkulai budu taka mi haman najis tak ketika ma saya tona ke hadi mudar amun tak terima najis tak ketika mangai eta kicca duru hediwang Allah fajudan ibu fai tiawang ya duru hediwang saya tona kurwa kantaki tiawang saya tona benu wani rala juwaya Bikan kanggo tiaba yang jasagan tiaba yang Allah rasulullah berhantu kurma duru kurar benu mani namada duru kurar benu mani tiaba yang bima tiaba yang Allah Taala yang fahal antum muntahun fah hutalan hijati tibi hutalan hijati tiaba yang tibi alhamdulillah itu Islam dinu Allah ra haram kurma iki Mikang mistakun durukuru mattaka bodo evve sedai kura kanu jono masyaallah wallawa miyadu sefi gawam tahoga islami fi gawam tahoga miyadu arunna mi fennani mastuwa takati babai mistakun salam ko mattaka zawang ko din salam ko mattaka eno se ben kura eno salam ko mattaka eki gawam takun usmi hungenas eki karat program taka hingga bodo kharade ko kiya bodo kharade ko lin subhanallah min ebbes kharade qura kan no jihene mistakunna tauhid ilmu ganna de wicci kam gawani nama mistakun nanga mi hoga diinu ga kankara ngala ganna de wicci kam wanya Allah birwati wan das ko de wicci kam wanya min ebbes bodo kharade qura kan no jihene mi horiha sabaki mistam aqida bali kariwo iman kam bali kariwo dinu ke khantattan nengu mai Allah ke zat fula be ko to ingon je kankam bus dori kankam bus mistakunan nengu gyami doha be maulumat mihag netu ehmu ke sabun mistam ke baga biruati kannati heddi farata birunu kannani Allah biruati wa mi kamin Allah haram korba fete kam kunturu hediwane Allah kami haram korba fete mi kunturu hediwane Allah biruati wa mi embi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayai puga itibbe be kalung iman kam warokata aqida warokata ra haram korje enge uma intahayna haram manawidum fi manawidum fi dem miya kaqatun wa haram subhanallah ayyus muslimun Mia dosa ti muslimu hama syahadat ti muslimu miti ekam balla kiha gina miraje gas ratta hoga mastuwa ti benu qur'an kiha gina ebi hama e benu qur'an hum iskata besaratan ko fene iskata besaratan ko fene namadu ko hama itani ekkawas peketen ngikli beto bos subhanallah em mi gai bole to masale waade enon Emai aslu hama haqiqatu garis iman kembali ke rumah dinu ga aqida balik ke rumah dinu ga kangkang hukum taka cirangal ulun nufima mi kangkam mi
dino ke kankan agla tiawa dewi jekam wawana inor midalai mastuwa ta kiti gabai mistagun salam ko mutaka ebbes kharate qurakan ujiye harus jadi tahuga video mastuwa ci beenum qura mi hon jadi leifati be mi honna dino ke kantet takiyadi kiyawadi badar mi hon e muddat hawon den mi hon nam qur'an kiyawadi tauhid ilmu kiyawadi tafsira hadis kiyawadi mai sahabi bekelunga wa hataka mi kantet takiyadi kantet takobbala janunga mi hon minimum begen nukul nande mi hon tibe alhamdulillah dino ke kantet warab boda orum filah mi tibe allah biru tiwanga mi hon nange irada ko biya mi wabai salami beben ima rada juwaya mi kan tattaka be ko tum kade ko faari hoga mi istaku suwaro nawana te kade ko faari darwa fe e gabe warabbur faafa adi fayda besbe ekamo ege e deeti gos gelu rala juwa mi deeti libe gellum ma bode wahage in edibe koda fayda ka bode den in edibe fayda ki waguti fayda ngi waguti fayda ngi bay mi orang hing hamaje juwa kola di ma yogutu ko tere ga hing dari kola di unia hing hamaje hon libe rabo ila wagutu fikurta e farai ko le hing hamaje waguti kam ngi hege kellum ma kodo mi aya den e kurwe kantattamma no ba buddhi fidadiyama subhanallah embi madenganaka ei wikkaga fayasa ko ei haram beccingi maadi wotun edibe fayada yakida di koda koda mimwarengi haram becce mihan yannani ema ei edibe koda fayada ko e gedluma halak ma bude allah taala miyangawani wa yasalunaka madha yunfiqun adi kharadu kuramwi heda kuramwi kun echetto hade maari hoga mi hon suwal dannawanate allahumma wa heda kurma be goton kiritu qur'anuge waragina ayta allah subhanahu wa ta'ala argunu minna irusat debba fay bol allah subhanahu wa ta'ala ge mawga argunu heda kurambi hew kantatta hoga nubaya kante tan hew kante to heda kuram adi khassa kon heda kurai warabbula samad kan deje kam ngai heda kurami allah subhanahu wa taala devi ing irusad onnani faham jaba ikrakka kuranje timaga aimat yakum husqalla ko bisnode adi ebbe setting heda nako mubar kolla go sunna angawa fainni ede medugas medumi war ngul angawa medumi war bengulang walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama rahman terskadang garonnaki hedai kofi kama wanyami israfin qur'anate israfin qur'an hongicetto heda kormi halal rangal taketin heda kormi adi heda kormi daruri beenun ta fudda faituwa ichakon heda kormi tima beenuwa daruri kankan hunnane timage amidarinna beenuwa daruri kankan hunnane khassako rada behe gotun adi juwa behe gotun wahga dikkuma fahoga hama yawi digen heda kormi kankan men ehma idore vidar wani thima ibohori ada kuranja doruri kantattake thima ga darinna kharada kuranje mai bafinna kharada ami bihan kharada kuranje mi horiha kharada kuran hotta mastuwa take chitta dare ko hoskollam subhanallah ehma allah haram kurbi kantattaka thima ibada kabus kharada kokkin nuane tima kuranje doruri kandattaken huttay bima wayasalunaka maza yunfiqun emi hum kade maruga swad danwante emi hum heda kurbi kun etchakum tos budil afwa kade fano vidal wa he tiyabam heda kuranje heni tiyabam kuranje doruri kharata kufa itwa etchakum
heda koranji heni din hoy islam diinuga bayin halit hoga amilla nafsa boros anekan iskandin jihad tursade misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gandawarabbus mihe paida Aisyah radhiyallahu anha minat dena kaaitin horitu hadis rupor bi kamana den minate bisajja den sahabi bekare kenge ena goyen ge bus ena kaait koladebba dinge bekare hogeya e bekare hogoyen wadagen an soriya bekare ngi ambi kamalna den nabi allah rasulullah ge mehman kimi kaait kolan horiya ginna dinge kamana den nabi war kuda iti kolake hori arno e hakos madbodu nuane mendoru ka hori kuda iti kole dinge iti ko erega mehmanati ema amilla nafsara ami mihara darinna bore bodang e wagutu e mehmanu ga halat riyai ko mehmanan e wagutu miskan din e kuda iti kolo enati den kir qur'an allah subhanahu wa ta'ala ayat bawa dabbai noti wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa emi hunna ki emi hunga amilla beenun ta fas jasala fas ane kunna kanta tafuddade emi hunne ema kirtu qur'an ga miyat emi ngoni wa yasalunaka ma za yunfiqun adi emi hun kade ga faar ga swadan nawante kongitto heda kurammi budil afwa kade ga faar daala ware Allah moga heda koronje rangalo taketinne adi doruri beenun ta fudda fa itruwa ichakunne ei doruri beenun ta ke munnal komme bi hegge sena dame mi ha ena ga darinna ma imba fainna emismi hunna kharadu kurun eme muhimu kantan gai emismi hunna kurang haradu kurang hunna fa sa ko mastowa ke haradu ko genwa jiwa ko du ete ko gota ka suka ala genwa ehma waram munaso mi ayat ka golide miwah Allah subhanahu wa ta'ala in ayat gahama juwa ge wah ka raju ge wah ka bayan korba mi heda ge wah usmikin nawani emarun nang e bayinge Allah de wa halal takiti itakitin heda kurumugas warabbudang insana visnan jeheka adam miriyak kandel fa gut ko hawmay Isa mirege wah pro milimay Allah subhanahu wa ta'ala ki tum qur'an ga murti may ay takung dinu ga hukumta qawme ga menna unganna de bash qawme ki tum qur'an ga hukumta ki tum qur'an ga akhlaq ungan madlo bi qur'an bay kam ga man Allah subhanahu wa ta'ala bash subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik